болсун. Сөз башында баарыңыздарға белгисине айтам, жигиттер, кыздар, баарыңыздарға ак жол, бүгүнкү бүтүрүүчү кечеңиздер кут болсун. Майрам кут болсун туугандар. Калуу тилектери, жакшы бир ой максаттары айтылат, андан кийин буюрус акырындап баштайбыз. Тагыраак айтканда, азыркы учурдагы сиздердин класс жетекчиңиздер, ар бириңиздер сүйгөн, урматтаган, сыйлаган мугалим эжекебиз менин жаныма келгижекти мыкты колдойсуздар. Акыл эжекемди өзүнчө тосуп алып колго алган. Ага чейин сиздердин назарыңыздарды өзүнө буруп, алаканына басып алган сиздердин алгачкы мугалимиңиздер бар туугандар. Азыр бул мугалимдер көз алдыңызда сиздерди кичинекей бала экениңиздерди билип турат, сезип турат. Мүмкүн болсо Нурхан эжекебиз, Турсунай эжекебиз да өзгөчө колчалар менен тосуп класс жетекчи болот, биринчи мугалим болот. 11 класста жүрүп өзү ортага даярдаган завуч болот туугандар. Завуч эжекеңиздерди жакшы көрсөңүздөр дагы, жаман көрсөңүздөр дагы бир кол чаап бересиз. Бүтүп алдыңызбы, сүйүнүп атасызбы? Кудайга шүгүр, кутулгандан сүйүнүп Эш болдуңуз өзүңүздүкү. Нормально, всё. Бул жакта турган апаларым, эжелерим, араңыздардан WhatsApp группадагы ата-энелердин группасына админи керек болгондор. Бир аксакал келип бериңиздер. Жакшы бир калуу тегейде турган ата-энелер комитетинин башчысыбы, акчаны чогулткан, бираттан кылган. Ким бирөөңүздөр келип бересиздер апалар, келиңиздер. Ар бириңиздерге микрофон жетет. Болгону азыр. Ким жаным, мына апам сүйнөйүн дегенде качып бергендечи. Салыр ака! Салыр ака сыртта жүрөттүр. Салыр ака дейм, сиз эле баспайсызбы ака? Мурда кайда? Кимдей? Мурзагай. 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 Кол чагып болсо Мурзагай. Siz o kalmanızı eski almağında buralar benim 11. kısımda ile durasınız. O şey, köz tüybesin. Ağayma bir kolçalar gelin zaten. Rahmet. Bugün işi olsa demalayında konvekte olsun, arkasına bekin seven tav aldılar. Böyle. Hurmatlı okuçular, ötürücüler. Ona bugünden başlap mektepte jakşı ayttık mı, jamан ayttık mı okuttuk. Mana ejekeleriň menen birge bardığız bilgenimizni aytıp jakşı bolga dedik. Bugün en kubanычlуу bayramlar eken aldıdağı turmuşta en baktılуу yaşlardan bolga. Densoğluğunlar çın bolsun. Kayerде bolboğla jakşı insan bolga. Birinci akayınlardı, ikinci ağa ejekeylerlerdi uyat kılbay turgan oğul kızlardan bolup жүрүшүңөр каалайбыз. Bayramlar менен. Сиздерди билбейм, бирок мына эки мугалимдин көзүндө силер тагын эле кичинекей.
ушундайча коюп. Албетте, son bir kol çağır veresizler. Ondan sonra böylese ben mikrofonu cekliğe gelirse. Bravo. Salmastarda atımlar canım olabilir. Geçen bütün şu sergi adayın ilgili kalayım. Basama kadar arbay saldı olsun. Atölye yapsam ya anneslerde tabiyalarımızı oşullarda yapmışlar. Jadi koyup koyacağız da bize bir muayene izleyecek gibi oşulsuzlarla jadi koyadar arkası zaten özünden onu takip ediyor. Ben bu zaten avuk kısmı nur kızdı. Cana annemin birlikte yerin sayıcıydı. Sonra geldim orada çıkıyoruz. Ателенден жүзін жарық қылған ақылды қыздырдан болып, мен алысқы Москва шарында жүрген апамменен роза жинағына келдім. Москва шаарынан эжеңиз апаңыз аралык 5-6 миң километр болгону менен дайыма апаңыз сиздин жүрөгүңүздө.